Stigla je set reciklaža i do vrtića. Nije loše da se od malih nogu uči kako se čuva životna sredina, a i kako da se nešto zaradi. Mališani predškolske ustanove Ljuba Stanković u Beočinu predali su stare elektronske i električne uređaje na reciklažu, a od prikupljenog novca vaspitači će im kupiti i igračke. Mojoj prababi se jedan zamrzivač pokvario, pa smo mi odlučili da ga donesemo ovde. Sve od sastave i onda sastave i napravi se novo. Mi kao ekološki odgovorna ustanova u obavezi smo da naučimo decu da nije dobro bacati otpad, da nije dobro zagađivati životnu sredinu, pa smo došli na ideju da baš na Svetski dan zaštite životne sredine organizujemo ovu akciju zajedno sa roditeljima i sa decom. Sve je više ustanova koje organizovano predaju dotrajale aparate fabrici Set reciklaža. Pored akcije Cash za trash, Set reciklaža se rado odaziva na akcije koje organizuju građani i ustanove, kao što je ovaj put predškolska ustanova Ljuba Stanković iz Beočina organizovala akciju prikupljanja elektronskog otpada, čije će sredstva prikupljena u ovoj akciji iskoristiti za nabavku opreme za poboljšanje uslova boravka dece u njoj. Akcija Cash za trash nastavlja se i tokom leta, bez obzira na sezonu godišnjih odmora.